Motor o busa? Ay, aman to kami ba? Makaliko na, okay na? Kasi makaliko. Ya. Makaliko. Ba? Makalikot na atras. Go. Kuan lang. One way lang. Okay, location. Where ta magadto kuya? Where ta magadto? Suarez. Sa Suarez? Ilang? Ilang Tito Doydoy. Ilang? Tito Doydoy. Tito Doydoy. The other, so we must hold their hands. Yes, we must hold them. Hello. Bad look. Lord, in this night which we are about to receive, the name of Jesus Christ our Lord. Amen. Father, the Son, and the Holy Spirit. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday. Good afternoon, Philippines. Good afternoon, Iligan City. I'm here right now. There is Suarez, Iligan City. There is balay sa akong cousin because birthday sa iyang wife, si Cathy. Happy birthday, Kat. Saan naman itabo na dito? Dinosaur. Mura siya og Pokemon yapon? Pero one story. RPG. Ano yung bagong lingaw ni Adot karon? Kanang isa po, ngayon po niya siya og talent. Okay, sample sa mga talent. Ano sa flute? Okay, sige, ready, go. Gagay people? Dili ko ko og. Asa man ay kapaduni? Nawag ka, dali. Mas mami ang Nasa Who's that? Ito na? Ano yung job? Who's that? Serious ka? Okay guys, na-basement din sa balay sa kong cousin. So as you can see there, basement. So sulod karon dito sa ilang basement. Makatindog. Ang mga mugbo kay makatindog. Look at me, Tito. Ako, look at me. Dili ko pwede magtindog. Ayaw po ko naman. Pagkakaroon mo t-shirt po siya. Ayaw po kalimutan. Kalimutan niyo si Tito Spansya. Ayaw siya. Oh! Nadlo ka sa ero? Pag adto na mo, dahil ni mami, hapit mo na paakan. Abit mo na pakan. Sa asa dapat dalong karon? Sa ilang, Uncle Cesar. Oh, padulong dami lang Uncle Cesar dito sa kompiteran. Kompiteran. Pabulong na mo mga naong murang mga computer. Naindo ay. Na CPU. Oh, tanaw ninyo mga balay diri, mga nindot kayo. Nada. Din, dapat dari.
Najoy gito. Wadi, dito na wala gito. Napagyo diri. Lukik balay. Di diri. Napig balay. Gago. Adunahan yun yung mga tao dari sa Suarez. Pinindot na si Kenan. Tapay sa kinan, nilindot kayo. Dra, dua ka buk. Fortuner. Okay, sakay sa amin. Bye-bye. Gulong-gulong kay. Ayan na, Kokoy. Si Kokoy. Ay, tara ko kuya. Kokoy. Ay, nabidyo ang Kokoy. Pero nagtindog di dyan. Nakita ni Kokoy. Si Kikay. Hindi kami, Kikay. Apa siya? Ayun, ang Kikay. Ang Kikay o si Kokoy. Ang Kokoy. Ang putong Kokoy. Ang Kokoy. Ang Kokoy. Video Kokoy. Ito Kokoy. Kuya Carl! Apa to isa? Aman, dali. Wala mo si Chuchay! Muna ako ang bagong bodyguard. Relax kayo, relax. You like it? You like it? Lapa ko isa ka. Bodyguard, bag-o. Ajus, look at the camera. Nata karon sa studio sa Audio Architect. So as you can see here, muna ang ilang mga equipments. So pasensya na no, medyo dark kayo kay may problema gamay sa ilang suga no. Dere kay lahi man gud ang connection no. So alang, so bear with me. So we have here speaker nila, ang ilang drum set, and also some of the guitars and bass, and some of the amplifiers, speakers, and also the recording microphone, that one, and another speaker, and of course their control room. And we have also here an organ, no? Sulod ta diri sa control room. Bangko na. Muna yung kung pa pang-mixer. Okay, ang mixer. Ito nagkikig mga knobs. Takabalon sa imong kanina pang mix dira. And another na po diri. Nanamisa ka singer karon. Practice ka? So guys, muna siya ang Audio Architect. Kung kinanglan mo og mga audio, mga equipments sa inyo ang mga events and also mga lights, no? Sa inyong mga events. So do not forget Audio Architect. You can contact them here. I will put the link below. Alright. And out. Hello, so it's almost 4:30 p.m. and some of my aunts and uncles are inside the house. Nag-video kay, as you can hear it, and the kids are playing inside. So ako lang siguro i-end di siyang vlog. Okay, it's almost time to go naman po, no? It's a Sunday by the way today, no? So medyo relax gamay, and dili kayo nindot ang vlog. Hopefully ganahan mo sa vlog today, do video kan kayo dili kayo nindot. So tomorrow is a Monday and back to work, and hopefully maka-attend og flag ceremony, and that's it. Goodbye. Record na no.